ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng khoj ya kawa mentedu kum kawai ni kiseng ka bayang rang ba bantrai borba na ka benta ban yada ya ka khoj ka suba jong kawa mentedu lembat ki nong song snong jong ki snong ki badana po ka jeli jong ka rilum jantia ha ka pratri ko banai rempang arajar arpu ar kila sim da ka wai ka rai ban yada ya ka jinglong jingman jong kawa mentedu na ka basha penjabo de ki plastik bat ki jabo jaban ki baju tu hasilan ter jong ka ni kawa Haga jingilang bat kilat pathai khubor ka balalong anong ba joai u presiden jong kaseng u ba kro lamsalan ki pariat uliat ho ba kaseng kalabu thong ban terwa ki bor badai pej ya katnat puli puthi jong ka sarkar jilla ban penrung ya ka wa mentedu ha ka subject ka bayadai bat ka mariang khnang ba ki khna school ha po ka jilla kindup tip sapang jong ka ne ka wa dar himi ka rai wa u pentemen no ya ka wa mentedu haki kena school KWM hajuai dewa pun sia ia bawa mentedu kam gawi nagat chapter haka subject environment studies kani chemi garai wato wa ongi wa ki kena school to tip ki ka ga wato gawa mentedu kat kawaman to KWM ka param ka bon ki gila daman gale ka wi na ka wa garin dia ketemet ko kat kama da akhana da ongi ina ga water resource department iwa da celebrate rocky da pena buram ki hagan ni ganya hausan senam da puri india haga ahramle ter december da pentip ki wa ka wa terut ko wina ki wa khalia nanti da ine le ang in ga san rai pen psia na kam ga chapter haga subject environment studies di school kata to ko wi khnang wa gi khna school Yau tip ika gawa mentedu wahagi senam gedawan yau tip is kementang yau tip is seguluha kini kiwa KWM apa ki chnong ki tha pakari nagasai kerchan pili telai ye gini ka jing rai yang mo di hukum ki debo wa haji pole kerpat iya ginong song chnong ngeduk KWM hayung hasam kiwa layau laihat ki dukan dukro ki chong dai kamtam ki dukan cha Yo dam dok gi pen MK ni gini gijat plastik kam jo le ya gini ki kelongum wa haduk gi wan kon gi kam yong lang kam tan public meeting yong department repair ne chnong jo repair haduk gi school wa gi sport gi badau pen man na gi thau chagi gi thau yo snyau ba gi udam nok pen MK ni gi kelongum plastik hai wa yo perchangi utho da gi tuan kilat gi wa ye hi ule ne betawo Ye bendo je ni plastik le ni dikelong. Ya ki khon yang kari jantia yang di. Khamtam. Kini ki wasa hajan ka wa matlu yang i. Kadni yu ladayadai ya kani ka wa matlu dang ye ka pen orlang. Pu emman ko wada em jing mahadu kate. Te i em ki wahe ko daya le yu chna changa ki ladam em kam kini ki seng ku ya kre. Ya kani kam bu jingma ko ya kawa matru kawa IDE jan hawara yang ka sorjwai khamtam sekinong kedeng gua jan ha kawa matru neni seprang ka water resource department ka wina ka chnak sarkar ka to upat iki umbang ka to upat iki wa neni to kurekam to hakini kisan house nem godalai no yo yo Jelai muklia chami wa ka water resource man ko kumem preka kata hab atau giwa tanai tidak ki scheme le leng ka sarkar India UEM tementu gedung nenne kentu karpa ya what ya deputy commissioner yang West Janjal district kamtam wa ya chief engineer ka water resource department wa ka soil kam yang wanno chinno ibenta yang ki khnang wa kiwa wa ka wa mentedu wa ki tuan kiwa ki ba pa jantia yau im to kini to ki lat ki open im ki man broyong i to kata